Danas je čovečanstvo osudilo Boga na smrt. To je najveći bunt u istoriji neba i zemlje. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje. Ni pali anđeli to učinili nisu. Danas je izvršen strašni sud nad Bogom. Nikad nevinijeg osuđenika, nikada bezumnijeg sudiju svet video nije. Ismejan je Bog, strašnije nego ikad. Ismejan je danas onaj koji se nikada smejao nije. Vele da se Gospod Isus nikada smejao nije, a često su ga viđali da plače. Posramljen je danas onaj koji je došao da nas izbavi od muke. Predaje se danas na smrt onaj koji nam je doneo život večni. O, slatko moje proleće, čedo moje najslađe, kamo zađe tvoja lepota. Tajni Velikog petka, tajni časnog krsta i žrtve poklonili smo se u manastiru Visoki Dečani. Žrtva nije zadovoljenje nečijeg gneva, žrtva je izraz ljubavi. I to mi stalno doživljavamo ovdje, upravo na Kosovu i Metohiji, koje jeste prostor na kome se stalno dešavaju i Veliki petak i Vaskrsenje. Danas Visoke Dečane veličanstvenu zadužbinu kralja Stefana Uroša III. Nemanjića i njegovog sina, cara Dušana, iz prve polovine 14. veka, blistaviju čini se nego ikada ranije čuvaju pripadnici Hvora, ali i zaštitni zid, jer Srba u Dečanima više nema. No, gostoprimstvo na koje smo naišli teško može ukazati na okolnosti i okruženje u kojima manastir opstaje. Kosovo je za nas, pravoslavne Srbe, i za pravoslavne hrišćane, zapravo ikona koja oslikava naš zavet sa Bogom. Odsustvo sunca na nebu i odsustvo razuma i srca na zemlji napravilo je od Velikog petka najcrnju i najstrašniju noć na točku vremena. Veliki petak nije samo jedan istorijski događaj koji se dogodio pre 2000 godina. To je naše svakodnevno suočavanje sa našom prirodom koja jeste u palom stanju, ali koja blagodaću Božijom ima mogućnost da se promeni, da postane drugačije. Švajcarac Erich von Däniken nagovestio je još 70. godina prošlog veka da su dva oblika nalik na komete unutar kojih se nalaze ljudske figure, prikazana na freski Hristovog raspeća u Visokim Dečanima, svojevrsni dokaz da su našu planetu posjetili vanzemaljci. Manastirsko bratstvo smatra da su ovakve tvrdnje senzacionalističke i da nemaju osnova. To su personifikacije sunca i meseca, ali svaki drugi turista koji uđe u Dečane pita gde vam je ta freska sa vanzemaljcima i eto s te strane se populariše dečanski freskopis i na taj način. Život je dar, smrt je odbijanje dara, a ne uskraćivanje života. Život podrazumeva slobodu, ali i odgovornost. Moja sloboda prestaje tamo gde počinje patnja drugoga. To je nešto što vrlo često zaboravljamo. Jedina crkva Brvnara Lazarica u Topličkom kraju još od 14. veka pa do danas intrigira svojevrsnim čudom, koje svedoči o vezama Kosovskog i Novog Zaveta, ali i o povezanosti duhovnog i fizičkog sveta. Oko crkve se nalaze šljive koje stoje kao opomena svima nama Srbima i delo je Božije zato što su te šljive uvijene, uvijaju se znači oko svoje ose i po predanju uvijale su se za vojskom koja je krenula u boj na Kosovo. Sin Božji svojim raširenim rukama na krstu
poziva bogočovečanskom ljubavlju sve ljude i narode na uzajamno mirenje i bratsko praštanje, učeći nas kako da mi danas volimo i one koji nas ne vole. Ti koji gledaš u srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene svemoćni. Oče Savo, danas kada se temelji naše kulture ozbiljno ljuljaju, kada duhovna čamotinja, samoživost, praznoslovlje ili vlastoljublje ozbiljno prete da unište radost života, to je jedna od dimenzija naših dana, ali prilično jaka. Kako biste rekli, voljela bih da ovde u Dečanima, dovoljno je razloga, progovorimo o veličini, snazi, istinitosti i neophodnosti Hristove nauke o ljubavi i praštanju. Suština naše hrišćanske vere jeste u toj pobedi života nad smrću, smisla nad besmislom, ljubavi nad svim onim što nije ljubav. Jer mržnja, zlo, tama ne postoji, to je samo odsustvo svetlosti, dobrote, istine. I zato je život u hrišćanskoj veri stalno učenje, stalni trud i borba, a istovremeno i stalna radost, bez obzira na sva stradanja koja proživljavamo. A to posebno vredi za današnje vreme, u kome, kako rekoste, živimo u vremenu kada su poljuljani temelji one hrišćanske civilizacije koja je vekovima stvarana, posebno na prostorima Evrope i Bliskog istoka, i koja se urušava pred besmislom savremenog sveta, raznih prolaznih, površnih ideologija, i zato je nikad možda više potrebnije nego sada naglasiti značaj Hristovog učenja, Hristove istine i živeti tu istinu i taj život, svedočiti je svojim primjerom. Raširenih ruku sa krsta Spasitelj nas poziva na pomirenje. I ono što je, rekla bih, teško čoveku 21. veka u tom svom kontekstu, u toj prašumi informacija, da shvati, a onda i da prihvati da treba na neki način voleti one koji nas ne vole i one koji nas ne vole. To je ta priča o prijateljima i neprijateljima. Kako biste vi rekli, kako voleti oni koji nas ne vole? Pa pre svega, Hristova tajna ljubavi nije nešto što je vezano samo za emocije. Danas kada se govori o ljubavi, govori se samo o jednoj, možda površnoj dimenziji te reči, tog pojma. Pre svega, ljubav je jedan odnos prema životu, u kome u svemu što nas okružuje vidimo Božju tvoračku ruku, njegovu ljubav. U svakom čoveku vidimo lik Božji, bez obzira sa kojeg je kontinenta, iz koje države, kojim jezikom govori, jer to nismo mogli birati, niko od nas. I ne samo to, već i u prirodi i u svemu što nas okružuje vidimo te predivne misli Božije koje je Gospod u svom tvoračkom aktu priveo u postojanje iz nebića. I zaista, kada takav odnos imamo prema svetu koji nas okružuje, onda se razvija blagodarnost, pre svega Bogu, na tome što jesmo, što postojimo, a isto tako i razumevanje da je svaki čovek stvoren za dobro. Da li će taj čovek ostvariti to dobro ili ga neće ostvariti, odnosno neće se ostvariti kao čovek i kao ljudsko biće, već će ostati neostvaren, poluostvaren i postati zao. To je nešto što zavisi od nas. Možda, da se tako izrazim, najveća Božja slabost je u tome što je čoveku dao slobodu. Jer upravo bez slobode ne bi bilo ljubavi.
jer mi ne bismo bili ono što jesmo i ne bismo mogli slobodno da uzvratimo na tu ljubav Božiju koju nam On daje. Slobodu imaju samo ljudska bića i zato i zlo postoji samo kod ljudskih bića koje na tu slobodu, dakle na taj Božji poziv ljubavi ne odgovaraju ljubavlju, već odgovaraju samoljubljem, gordošću, mržnjom. I svi grehovi i sve strasti dolaze upravo iz tog jednog duhovnog slepila, gde ne vidimo svog Tvorca, gde ne vidimo njegovu ljubav i dobrotu, već gledamo svoje neke sopstvene interese, bilo političke, ideološke, nacionalne, bilo kakve, i spremni smo u ime tih interesa da povredimo drugoga, da nanesemo bol drugome, misleći da ćemo time sebe sačuvati. I upravo zato mi kao hrišćani smo pozvani ne samo da volimo one koji nas vole, već da volimo i one koji nas mrze. Odnosno one koji žive u slepilu, jer Gospod kaže sa krsta, na Veliki petak, dakle, moli se Ocu svome nebeskome da oprosti onima koji ga razapinju, jer ne znaju šta rade. Dakle, Gospod ni u tom trenutku ne uzvraća na njihovo zlo, na njihovu mržnju, gnevom, mržnjom, jer pre svega On je savršeni Bog koji je uzeo ljudsko telo i koji je postradao u tom telu da bi pobedio silu smrti. Jer smrt nema vlasti nad njim kao Bogom, ali imala je nad ljudskom prirodom. Ali On kao Bogočovek poražuje, pobeđuje smrt na krstu i prašta onima koji čine zlo, moleći se Bogu, Ocu svome da im oprosti, jer ne znaju što rade. Tako i mi isto tako, svima onima koji nam čine zlo. Mi smo pozvani da im oprostimo i pozvani smo da ih volimo, da na tu mržnju uzvratimo ljubavlju. Jer upravo sila ljubavi je jača od bilo kakve sile mržnje i zla. I najviše one koji čine zlo boli ljubav, boli praštanje. Iako to zvuči apsurdno, jer danas ljudi u današnjem svetu gordosti, svetske sile i moći smatraju da je ljubav, praštanje, da je to znak slabosti. To je znak pobede i upravo zato je hrišćanstvo kao istina, bogootkrovena istina, potpuno drugačije od nekih drugih religija i drugih filosofskih sistema koji počivaju na potpuno drugim osnovama. Jutrenje Velikog petka najavile su stihire već otpevane na večernjoj službi. Na carske dveri se postavlja nalonj sa koga će tokom jutrenja sveštenoslužitelji da čitaju povest sve četvorice evanđelista o stradanju Hristovom u 12 odabranih odeljaka. Onda Juda uze četu i od prvosveštenika i fariseja sluge i dođe onamo sa buktinjama i svjetiljkama i oružjem. A Isus, znajući sve šta ima da mu se dogodi, iziđe i reče im: koga tražite? Odgovoriše mu Isusa Nazarećanina. Isus im reče: ja sam. A s njim stajaše Juda, izdajnik njegov. A kada im reče ja sam, odstupiše nazad i popadaše na zemlju. Onda ih opet zapita: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina. Odgovori Isus: rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu. Da se ispuni riječ koju reče: ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao. A Simon Petar imaše nož, pa ga poteže i udari slugu prvosveštenikovog i odsječe mu desno uho. A slugi bješe ime Malho. Tada reče Isus Petru: stavi nož u korice, čašu koju mi je dao Otac, zar da je ne pijem? Onda četa i zapovjednik i sluge judejske uhvatiše Isusa i svezaše ga
i odvedoše ga najprijani, jer bješe tast Kajafi, koji bješe prvosveštenik one godine. Nemoj ipak da te savlada uninije kada čuješ da je Isus predan. Ili bolje, tugu i gorko plači, no ne nad predanim Hristom, nego nad izdajnikom Judom. Jer izdani je spasao vaseljenu, a izdajnik je izgubio svoju dušu. A prvosveštenici i sav Sinedrion tražahu lažna svjedočanstva protiv Isusa da bi ga ubili. I ne nađoše. Premda mnogi lažni svjedoci dolaziše, ne nađoše. Reče im Isus: ja vam kažem, sada ćete vidjeti Sina čovečijeg, gde sedi sa desne strane sile i dolazi na oblacima nebeskim. Tada prvosveštenik razdra svoje haljine govoreći: huli na Boga, šta nam više trebaju svjedoci? Šta mislite? A oni odgovarajući rekoše: zaslužio je smrt. Tada mu pljunuše u lice i udariše ga po glavi, a drugi po obrazu govoreći mu: proreci nam, Hriste, ko te udari? Jer je napisano: udarit ću pastira, pa će se razbeći ovce od stada. Evo sa ovog svetog mesta da podsjetimo naše gledaoce da visina časti po Hristovim merilima pripada čoveku spram visine žrtve. Žrtva je vrlo važan aspekt ljubavi, jer nema ljubavi bez spremnosti na žrtvu, bez spremnosti da nešto od svoga odvojimo, da nešto sami izgubimo radi nekoga drugoga. Ali to nije gubitak, to je priobretenje. To je dakle novo dobijanje za one koji poznaju tu tajnu i veruju u nju. To jeste novo dobijanje i onaj koji daje, on zapravo dobija još više. Onaj koji ne daje, koji zatvori svoje srce za ljubav, on zapravo sve više gubi. I zato je žrtva veoma važna i sam Hristov život na zemlji kao bogočoveka bio je upravo svedočenje te samožrtvene ljubavi. On nije došao samo da propoveda, da uči svoje učenike rečju, već pre svega da postrada kao Bog u ljudskom telu i na taj način da pobedi tu silu smrti. Silu smrti ne samo kao biološki fenomen, jer ona i dalje postoji, nego silu smrti kao pre svega pojam odvojenosti tvari od Boga. Opasnost da vascela tvar u kojoj živimo i svi mi, zaista teoretski možemo da se vratimo u nebiće. I zato je zapravo pobjeda Hristova na krstu ne samo pobjeda nad smrću na biološki način, jer on jeste zaista vaskrsao i kao čovjek u telu. Budući Bog, smrt nije mogla da ga nadvlada, već pre svega pobjeda koja je otvorena svima nama i vasceloj tvari, da jednoga dana u Carstvu nebeskom vascela tvorevina zažive večnim životom. I tu je žrtva važna, zato što on sebe daje za otkup mnogih. Dakle, nije bilo potrebno Bogu Ocu da mu sin njegov podnosi stradanje, muku i bol da bi on nama oprostio. To je jedno jako simplifikovano i netačno tumačenje koje je stvorilo veliku konfuziju u razumevanju hrišćanske vere. Žrtva nije zadovoljenje nečijeg gneva, žrtva je izraz ljubavi. I to mi stalno doživljavamo ovdje, upravo na Kosovu i Metohiji, koje jeste prostor na kome se stalno dešavaju i Veliki petak i Vaskrsenje, i koji su na izvestan način i pomešani. Tako ćemo vidjeti u bogosluženjima Velikog petka i posebno vaskršnjem bogosluženju, kako u tom periodu i tuga i radost bivaju pomešani. I ta tuga zbog raspeća Hristovog,
koji je jedan najstrašniji događaj u istoriji ljudskog roda, gde je čovek, tvar, raspeo svoga tvorca. S druge strane, jeste i radost. I već kroz bogoslužbene pesme osjećamo tu radost Vaskrsa koja bukne u trenutku proslave Vaskrsenja Vaskršnjim tropaurom Hristos Vaskrse iz mrtvih. I zaista na Kosovu i Metohiji našem narodu je dato da pre svega doživljava tu tajnu i proživljava tu tajnu jednog stalnog stradanja, ali istovremeno i vaskrsenja. Kao što se i priroda sada budi iz svog zimskoga sna i polako pojavljuje se i cveće, pojavljuje se i trava, toliko je i naš narod mnogo puta na ovim prostorima i stradao i bivao pobeđen i ponižen i poražen, ali opet nije izgubio svoju nadu. Zato što svoju nadu nije polagao u svoju sopstvenu silu i moć, već pre svega u Hrista. Kosovo nije samo geografski pojam, Kosovo nije politički pojam. Kosovo je za nas, pravoslavne Srbe, i za pravoslavne hrišćane, zapravo ikona koja oslikava naš zavet sa Bogom, našeg pravoslavnog naroda na ovim prostorima sa Bogom i gde smo mi kroz ove predivne svetinje, kroz sve ovo što su naši preci, posebno iz vremena Nemanjića, ali i posle njih ostavili na ovim prostorima, pokazali upravo tu jednu žrtvu da je zamalena ovo zemaljsko carstvo, a nebesko od sada i doveka. I zato nas nijedno stradanje na ovim prostorima nikada neće učiniti da pomislimo sve je izgubljeno, ovo je propast, nego naprotiv daje nam još veću snagu i kroz tu snagu doživljavamo tu tajnu Velikog petka koji se nastavlja vaskrsenjem Hristovim, pre svega duhovnim vaskrsenjem. Zato je veoma važno da i događaje u kojima živimo, koji jesu istorijski i politički, posmatramo pre svega na jedan duhovan način i upravo u tome nalazimo i crpemo snagu, duhovnu snagu za život na ovim prostorima. I otuda tolika radost kod nekih ljudi kod kojih bi čovjek rekao čemu oni imaju da se nadaju, koji smisao oni ovdje vide. Evo ovdje stojimo pred svetinjom koja 700 godina ovdje stoji. Šta su sve videli monasi koji su ovdje živeli, šta su sve doživjeli, proživjeli ovi zidovi koji je podigao Sveti kralj Stefan Dečanski i njegov sin Dušan, koja su previranja svetska i ratove i stradanja videli, ali istovremeno ono što je uvek blažilo ljude koji su ovdje živjeli jeste ta nada u vaskrsenje, nada u dolazak Hristov, jer zapravo puna tajna i smisao Kosova u duhovnom, pravoslavnom smislu vidi se jedino u vaskrsenju i konkretno dakle u putu ka Carstvu nebeskom. Jer na ovome svetu, na ovoj zemlji nikada nećemo moći da ostvarimo nikakvo carstvo, nikakvu teritoriju na kojoj ćemo stvoriti mi sami Carstvo nebesko. Carstvo nebesko je u nama, a ovaj prostor ovdje jeste da nas podsjeća na taj zavet, na taj put i da živeći ovdje, stradajući i vaskrsavajući idemo ka večnom Carstvu nebeskom koje dolazi i koje će doći. Hvala vam što ste nas to podsjetili, jer naši gledaoci, naš narod i sami često pomislimo da mi živimo u vremenu koje je pod navodnicima ekskluzivno po tom zlu, a šta je Sveti Stefan Dečanski proživljavao, ali eto, verovao je i danas obasjava, da tako kažem, čitav ovaj prostor i osjećam potrebu da naglasim o toj lepoti koju mi ovdje sada doživljavamo stojeći u Visokim Dečanima. Sad ono što mislim da je isto važno kada govorimo o savremenom čoveku, voljela bih da prokomentarišete malo tu potrebu da se beži od odgovornosti. To je taj princip Pontija Pilata, pranje ruku, bih ja, ali ne bih ja, ali uvek prepušta i u ljudi i da se zovu odgovorni, ali da neko u njihovo ime odluči o nečemu. Kako biste to rekli? Pa odgovornost je veoma važna stvar za svakoga čoveka, posebno za hrišćanina, jer svi smo mi na neki način odgovorni pre svega pred našim Tvorcem, a i pred našom savešću za sve ono što radimo. Mi nismo sami sebe doveli u ovaj život. Dakle,
privedeni smo iz nepostojanja u ovaj život, biološki preko naših roditelja. Bog nam je podario dušu koja je pozvana na besmrtnost i stvorena za besmrtnost. Dakle, naša odgovornost prema Bogu jeste blagodarenje. Na grčkom jeziku evharistija. I zapravo je naše bogosluženje, naša sveta liturgija, prinošenje svetih darova, njihovo osvećenje i pričešćivanje njima zapravo izraz te blagodarnosti i te odgovornosti pred Bogom. Ali isto tako i odgovornost prema bližnjima. Jer ja imam slobodu da činim sve što hoću, ali moja sloboda prestaje tamo gde počinje patnja drugoga. To je nešto što vrlo često zaboravljamo. Ljudi u današnje vreme smatraju da je sloboda činiti sve što hoće, bez ikakve odgovornosti i obaveze, bez ikakvih moralnih, duhovnih i bilo kakvih pravila. Međutim, zapravo mi moramo da imamo odgovornost prema drugome, jer taj drugi nije samo neka individua koja nema nikakve veze sa nama. Drugi je zapravo veoma važan kao konstitutivni deo i naše ličnosti. Jer mi smo kao hrišćani i po učenju naše crkve i svetih otaca stvoreni ne da budemo individue, sami za sebe dovoljni. Već smo stvoreni da živimo u zajednici. Bilo da je to porodica, bilo da je to monaško bratstvo ili sestrinstvo, bilo da je to kakva god zajednica ljudi koji osjećaju da su Bogom povezani, da žive kao jedan, a istovremeno bivaju mnogi. To je tajna koja se zbiva na liturgiji, gde svi se pričešujemo od jednoga osvećenoga hleba i postajemo telo Hristovo, postajemo dakle jedno, ali ostajemo i dalje mnogi. To je ta odgovornost i kada sa tog aspekta posmatramo čovjekov život, sve što činimo moramo da znamo da nam je odgovornost potrebna, jer bez obzira šta radimo, da li smo konkretno ovde u monasiji, u manastiru, ili smo zaduženi za neki posao u nekoj firmi, ili u porodici, imamo decu, imamo bližnje, dakle mi smo odgovorni za njih. Dakle, imamo obavezu pred Bogom da ostvarimo svoju dužnost ljubavi i žrtve, jer u protivnom nećemo ni sebe ostvariti kao ličnost. Odgovornost zato podrazumeva pre svega jako osjećanje i savesti i svesti da je Bog svuda oko nas i da je nama sve ovo povereno. Kao što je nama, ovoj našoj generaciji poveren ovaj manastir, posle nas doći će neka druga, kao što su pre nas bile mnoge druge generacije kojima je ovaj manastir poveren na čuvanje i brigu. Tako i u crkvi. Svaka crkvena dužnost, bez obzira da li je reč o episkopu, svešteniku, monahu, monahinji, svima je nama poverena određena dužnost i svi smo dužni da na tu dužnost odgovorimo svojim trudom, ljubavlju po svojoj moći, po meri svoje ljubavi i snaga koje nam je Bog dao. Zaboravite sve dane pre i sve dane posle Velikog petka. Svedite čoveka u granice Velikog petka. Nije li on zenica sviju zala, trkalište svih iskušenja, stecište svih gadosti? Nije li danas zemlja poludela u čoveku? Nije li danas čovek ubijajući bogočoveka dokazao da je on zaista ludilo zemlje? Ni strašni sud neće biti strašniji od Velikog petka. Ne, on će nesumnjivo biti manje strašan, jer će onda Bog suditi čoveku. A danas čovek sudi Bogu. Danas je strašni sud za Boga. Sudi mu čovečanstvo. Danas čovek ocenjuje Boga. Procenjuje ga sa 30 srebrnika. Hrista za 30 srebrnika. Zar je to poslednja cena? Zar je Juda naša posljednja reč o Hristu? Danas je čovečanstvo osudilo Boga na smrt. To je najveći bunt u istoriji neba i zemlje. To je najveći greh u istoriji neba i zemlje.
ni pali anđeli to učinili nisu. Danas je izvršen strašni sud nad Bogom. Nikad nevinijeg osuđenika, nikad bezumnije sudije svet nije video. Krst, najsramniji dar, darovali smo onome koji nam je darovao večnu slavu. Gubavče, on te očistio od gube, zar mu to za krst daruješ? Slepče, on ti je oči otvorio, zar zato da bi video načiniti krst i raspeti ga na njemu? Mrtvače, on te vaskrsao iz groba, zar zato da njega sateraš u svoj grob? Kada dođe Veliki petak i kada se suočimo sa tim strašnim događajima, ostaje nam samo da se poklonimo Spasitelju i tim velikim i strašnim tajnama, koje se naravno, vi to bolje možete reći, otkriva čovek uspram stepena njegove duhovne zrelosti. Međutim, ono što bih volela da, evo kažemo i sada i ovde, kako sveti oci kažu, raspeće je i danas i kad god slažemo, kad god smo zli, kad god učinimo nešto što nije po volji Božje, mi zapravo razapinjemo Hrista. Ponovo. A svaki greh je na izvesan način razapinjanje Hrista, pre svega u nama samima ili u drugima, u bližnjima. Ako učinimo nepravdu nekom drugom, mi zapravo činimo nepravdu Hristu. Jer Gospod kaže kada nekom bližnjem, kada nekom čovjeku damo čašu vode i nahranimo ga i pomognemo ga, obiđemo ga u nevolji, da on to prima kao dar sebi. A isto tako i kada učinimo nepravdu nekome, posebno nekome nevinom ko nema nikakvu krivicu, i kada učinimo nešto što je na neki način, što će uneti patnju i bol tom drugome, zapravo mi sami razapinjemo Hrista. I zato je Veliki petak nije samo jedan istorijski događaj koji se dogodio pre 2000 godina. To je naše svakodnevno suočavanje sa našom prirodom, koja jeste u palom stanju, ali koja blagodaću Božijom ima mogućnost da se promeni, da postane drugačije. Zato je ljubav i činjenje dobra nije nešto samo što zavisi od prirode. Kažemo, neko je po prirodi dobar. Mi smo po prirodi stvoreni da budemo dobri, ali potrebno je prisiljavanje, prinuđivanje sebe, da promenimo sebe, da promenimo svoje navike i da drugome činimo dobro, ne očekujući nagradu sada da se i nama to vrati, već pre svega zato što je taj drugi upravo ikona Hristova. Čineći dobro, činimo dobro drugome. I isto tako, čineći zlo drugome, razapinjemo samoga Hrista i pljujemo na njega. Zato je to velika odgovornost i zato greh nije samo jedna od stvari koja postoji u nekom spisku nekih zabranjenih stvari koje Bogu smetaju. Greh je pre svega neprirodan način postojanja, jer čovjek je stvoren za dobro. Stvoren je da čini dobro drugima, ali nažalost kada čovjek prihvati greh, bilo koji, kao prirodan način postojanja, on zapravo ulazi u jedno neprirodno stanje. Neprirodno zato što vodi ka smrti, vodi ka večnoj smrti i večnoj odvojenosti. Jer i u Carstvu nebeskom, kada Gospod sve zagrli svojom ljubavlju, taj neće osjetiti tu ljubav kao radost, već kao večnu muku i bol. I zato je greh opasan. Ne zato što on smeta sveštenicima ili što crkva naređuje da se to ne čini, već zato što nama onemogućava da postanemo ono za što smo stvoreni da budemo. U vrijeme ono kad bi jutro učiniše vijeće svi prvosveštenici i starješine naroda protiv Isusa da ga pogube, i svezavši ga odveduše i predadoše ga Pontiju Pilatu namjesniku. Tada vidjevši Juda izdajnik njegov da ga osudiše, raskaja se i vrati 30 srebrnika prvosveštenicima i starešinama govoreći: Sagreših što izdadoh krv nevinu. A oni rekoše: Šta mi marimo za to? Ti ćeš vidjeti. I bacivši srebrnike u hramu, iziđe
i otide, te se objesi. A prvosveštenici, uzevši srebrnike, rekoše: ne valja ih metnuti u hramovnu riznicu, jer su cijena za krv. I uzeše 30 srebrnika, cijenu cijenjenoga, koga su cijenili sinovi Izraeljevi, i dadoše ih za njivu lončarevu. A Isus stade pred namjesnikom i zapita ga namjesnik govoreći: jesi li ti car judejski? A Isus mu reče: ti kažeš. Tada mu reče Pilat: zar ne čuješ koliko protiv tebe svjedoče? A u prazniku biješ običaju namjesnika da narodu pusti po jednoga sužnja koga oni hoće, a tada imahu poznatoga sužnja po imenu Varavu. A kada se sabraše, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa, nazvanoga Hrista? A oni rekoše: Varavu. Reče im Pilat: šta da činim sa Isusom nazvanim Hristom? Rekoše mu svi da se razapne. A kad vidje Pilat da ništa ne pomaže, nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći: vi ćete vidjeti. I odgovarajući sav narod reče: krv njegova na nas i na djecu našu. Tada im pusti Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne. Tada vojnici namjesnikovi uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na njega svu četu vojnika i svukavši ga i obukoše mu purpurni ogrtač i opletavši vijenac od trnja metnuše mu na glavu i daduše mu trsku desnicu i kleknuši na koljena pred njim rugahu mu se govoreći: zdravo, care judejski. I došavši na mjesto koje se zove Golgota, to jest mjesto lobanje, daduše mu da pije ocat pomiješan sa žuči i okusivši ne htje da pije. A kad ga razapeše, razdjeljiše, haljine njegove bacivši kocku i sjeđahu onde te ga čuvahu. Danas visi na drvetu, danas visi na drvetu, onaj koji je na vodi zemlju, onaj koji je na vodi zemlju utvrdio. Danas je dan kada su ljudi strašni za Boga, jer muče Boga kao što ga niko nikad mučio nije, jer biju Boga kao što ga niko nikada bio nije, jer pljuju Boga kao što ga niko nikad pljuvao nije. Pljuvahu ono divno, ono blago lice koje više vredino sva sazvežđa, nego sva blaženstva. Šta kažem? Da, više nego sva blaženstva, jer u tom krotkom licu je svekoliko večno božanstvo, svakolika večna radost. Trnovim vencem kite onoga koji je čoveka okitio besmrćem. Trnovi venac splete čovečanstvo oko glave onoga koji je venac od zvezda ispleo oko zemlje. Zar da umuknu usta koja su govorila kao što čovek nikada govorio nije? Jaire, gde si? Lazare, gde si? I udovice Nainska, gde si, da zaštitiš Gospoda tvog i mog? Šta mislite o Hristu na krstu? Varalica je, nemoćan je. Ako si sin Božiji, siđi s krsta. Ti što hram Božiji za 3 dana podižeš, pomozi sam sebi i siđi s krsta. A šta misli Gospod sa krsta o ljudima pod krstom? Ono što samo Bog ljubavi i Bog krotosti misliti može. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade.
Na sveti i veliki petak ne služi se liturgije. Tipik propisuje čitanje velikih ili carskih časova, koji su tako nazvani zbog učešća u njima samog cara u vizantijskom periodu. Poklanjamo se stradanjima Tvojim, Hriste. Pokaži nam Vernici drže strogi post, izbegavajući svaku telesnu utehu u dan u koji Gospod strada, raspet na krstu. I stavišemo iznad glave krivicu njegovu napisanu. Ovo je Isus, car judejski. Tada raspeše s njim dva razbojnika, jednoga s desne, jednoga s lijeve strane, a jedan od obješenih zločinaca huljaše na njega govoreći: Ako si ti Hristos, spasi sebe i nas. A drugi, odgovorivši, ukoravaše ga govoreći: Zar se ti ne bojiš Boga, kad si i sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni, jer primamo po svojim djelima kao što smo zaslužili. A on nikakva zla ne učini. I reče Isusu: Sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvu svome. I reče mu Isus: Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Kada su se o Hrista sablaznili svi učenici, razbojnik ga je ispovedio kao Gospoda i kao cara. Opomeni me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. Razbojnik je naša nada, jer je poverovao u Hrista kao Boga, onda kada su svi bili izgubili veru u njega, jer je poverovao u Isusa Gospoda onda kada je Isus bio porugan, ismejan, izmučen, kada je bio u najsramnijem položaju i kada je kao čovjek stradao i mučio se užasno. Hristos u tim strašnim časovima nikome nije zla želeo, on je svima i svakome dobro želeo i do svoga izdisaja je radio na dobro ljudi. Čak i sa samoga krsta on je radio za dobro ljudi i za dobro onih koji su ga na drvo ekserima zakovali. Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Ovo nije samo dobra želja, ovo je dobro delo. Najveće dobro delo koje grešni ljudi mogu potrebovati od Boga. Sa krsta, ispod ruke smrti, savijen od bola, Gospod je ispunjen brigom za spasenje ljudi. On i raspet ispunjava svoje velike zapovesti date ljudima, zapovest o neprestanoj molitvi, zapovest o milosrđu, zapovest o opraštanju, zapovest o ljubavi. A od 6. časa bi tama po svoj zemlji do časa 9. A oko 9. časa povika Isus iz svega glasa govoreći: Ili masa vahtani, Bože moj, zašto si me ostavio? Zemlja se potresa, grobovi se otvorili, zavjesa se poderala na Jerusalimskom hramu. A kapetani koji s njim čuvahu Isusa, vidjevši da se zemlja trese i šta bi, uplašiše se vrlo govoreći: Zaista ovaj bijaše Sin Božiji. Tajni krsta upravo otkriva ta tajna njegove neizrecive bogočovječanske ljubavi. Zato krst ima svoju vertikalu i svoju horizontalu. Ljubav koja dolazi od ozgo, to je vertikala krsta, i ljubav koja znakom krsta grli
istok i zapad, sjever i jug. Jer vidite, krst je ne samo nešto se javilo na Golgoti i kroz njega spasenje, nego krst je već ugrađen u ljudsku prirodu. Evo, pogledajte kako stoji čovjek. Raspeće je u čovjekovoj prirodi. A budući da bješe petak i da ne bi tijelo ostalo na krstu u subotu, jer bješe veliki dan ona subota, Judejci zamoliše Pilata da im se prebiju goljeni, pa da iskinu. Onda dođoše vojnici, prvome prebiše goljeni i drugome za njim, i došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu goljeni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. Pogledat će na onoga koga probodoše. I ondje bijahu i izdaleka gledahu mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile mu, među kojima biješe Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josina i mati sinova Zavedejevih. Uveče dođe čovjek bogat iz Arimateje po imenu Josif, koji je također bio učenik Isusov. Ovaj, pristupivši Pilatu, zamoli za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu dadu tijelo. Uzevši Josif tijelo, zavi ga u platno čisto i stavi ga u svoj novi grob, što je bio isjekao u kamenu, i navalivši veliki kamen na vrata od groba, otide. A ondje biješe Marija Magdalina i druga Marija, koje sjeđehu prema grobu. U 9. čas dana, odnosno u 4 sata popodne, po savremenom računanju vremena, večernjom službom liturgijski počinje Velika subota. Na sredini hrama je cvećem ukrašen grob, na koji će biti položena kopija plaštanice, platna kojim su Josif i Nikodim obavili telo svoga učitelja, skinuto sa krsta, i na kome je na čudesan način ostalo izobraženje Hristovog namučenog tela. Nakon Visokih Dečana, gde vekuju mošti svetog Stefana Dečanskog, koje jesu najveće bogatstvo manastira, a čija životna povest svetli i svedoči o raspeću i vaskrsenju, vodimo vas u Toplički kraj, u novu, nesvakidašnju priču o povezanosti Kosovskog i Novog Zaveta. Nepuna 3 kilometra od Prolom Banje vekuje jedina crkva Brvnara u Topličkom kraju. Posvećena je svetom knezu Lazaru, a još od 14. veka pa do naših dana intrigira svojim čudesnim svedočanstvom o vezama Kosovskog i Novog Zaveta, ali i o povezanosti duhovnog i fizičkog sveta. Po predanju, deo Lazareve vojske, srpske vojske, koji je krenuo u boj na Kosovo, se pričestio u ovoj crkvi.
Kao što ste mogli videti, oko crkve se nalaze šljive koje stoje kao opomena svima nama Srbima i delo je Božije, zato što su te šljive uvijene, uvijaju se znači oko svoje ose i po predanju uvijale su se za vojskom koja je krenula u boj na Kosovo, pa po predanju i priroda je znala da se neće vratiti. Poznavaoci ove pojave tvrde da ovakvih stabala nema više nigde na svetu. Stručnjaci to potvrđuju. Pri tome se, prema uveravanju meštana, u porti ove crkve Lazarice nalazi uvek samo njih 6. Kada se jedno stablo šljive osuši, nikne novo uvijeno i zameni staro. Predanje kaže da su vojnici posle pričešća upravo 6 puta obišli crkvu moleći se za pobedu, a veruje se da se vojska vratila iz kosovskog boja i stabla bi se odmotala. – 50 metara od crkve šljive se ispravljaju. Znači samo na ovom delu koje je crkveno šljive se uvijaju. I vršena su ta presađivanja, čak i sadnica koje su već počele da se uvijaju, već do godine budu ispravljene. Bitna stvar je da su te šljive zapravo svedočanstvo nama, potomcima učesnika, to jest ratnika kneza Lazara, i one nam uvek stoje tu da se setimo i da ne zaboravimo žrtvu tih ljudi za nas. Inače, današnju crkvu koja uz svetog kneza Lazara slavi i Vaskrsenje Lazarevo sagradili su doseljenici sa Golije 1896. godine na temeljima starog hrama. Po kosovskom boju kneginja Milica je dočekala telo kneza Lazara na Prepolcu, koji je u neposrednoj blizini. I telo kneza Lazara po njenoj naredbi je donešeno baš u ovoj crkvi, te se ona i oprostila od njega i gde je i dala zavet da će se zamonašiti. Predanje kaže, na dan Velike subote Hristos je kao munja sišao u ad i propovedao evanđelje mrtvima i ko je tada prihvatio blagu reč Gospodnju, bio je spasen. Ovo jeste koren priče o silasku svetog blagodatnog ognja na Spasiteljev grob. A trećega dana, u nedelju, snagom svoga srca i silom svoga Boga, srušio je kapije smrti i vaskrsao. Sila je tamo gde si ti, pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti.